Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Amukaw no apay adya kun makikita ni Kwarog dito'y kabildatan, maray. Apay ka day. Sapay agkatawa kay tinakapigpigsa. Nagalasakit kita, anday talangam. Makitkita pa yun day tangalangalam. Naa, si kamot, maray. Jay pa'y mo't ngalangalak tinapansin mo. Amaw, ado ka nung amin ti sinikugan na. Anya? Wen, maray. Iso ati marayan tadinan kabailan at takdiran amin dagiti sinikugan na. Ay, na yan ti kasta. Kasano pa'y ngay ang masuportaran na dagiti pinutot na no kasta. Iso nga raw dapi manaw dito'y kabildatan. Ay, anyan ti kasta. Isu matlagayam adjakon makitkita dito ili tayaw. Tagayam, adda inaramid na amaday. Nanabanang, pudno ka diti mangmangagmi asayang gusang? Anya ka di day ta, Merle? Ado ka numat ti sinikugan ni Kwarog, iso nga awanin dito ili tayo. Ay, asino tinaggapuan day ta adamag? Ay kat ni nana toyang nanabanang. Ay, agar aramid mananday jay amari tuyang iti istorya. Apay, saan ka di apod no, nana? Ay, saan, Merle? Napanlaang nagbakasyon ni Kwarog ijay syudad. Iso nga awan dito'y lugar tayo. Ay, talagamot ni Kwarog mare kwanang. Apay ka day. Ado-adagos ti putot na. Sapay naggigidan. Anya? Wen, maray, amum kaday. No apay asaan tayo amakitkita dito'y kabildatan. Ay, saan, Maray? Apay? Kano nagado ti sinikugan na. Uray kitaem. Adon to ti makita ta amasikog dito'y kabildatan inton dumakkelan ti tiyanda. Day taman ti ibagbagamawn. Ay, di ka agsasaoy iti kasta, Maray. Nasingpet ken nanakam ni Kwarog. Di na maaramid day ta. Naa! Isakit mo ni Kwarog, maray. Amangan mat no may saka kadagiti nobya na. Amangan mat no nagtinotop kayo. Ngamain, agpada kayo akasla awanan tinamnaman na ang makasawa kan makiasawa. Ay, day ta ti paglay ngamba rituyang. Ti agsasao, iti anya lalitan. Mala, agawid kan. Di ka kasapulan ditoy. Shoo! Pumanaw kan ditoy. Shoo! Na yan day tamare. Kasla mo lamanu na bugbugawaw. No di mo kaya ti show. Sa laki nga rudan. Sa laki! Agawid kan. Sa laki! Ay, una yan day jay amari tuyang. Tila aramidin na. Apay banang? Ay na, kat no ibagbaga na anapan naglembang ni Kwarog, gaputaado ka no ti sinikugan na dito barangay kabildatan. Ay, nalabos mo day ta bakbakatan. Dandan niya kabibawon jay subil na ti kakaistorya na. Di pa'y lagpanuno may. Ay, win nga rod Kaasimot ni Kwarog. Mayat ti panagbakasyon na ijay syudad. Angam di na amaw, amais istorya gaya man dito. Ay, wan nga rin. Ay, agure ka. Baga akto man da jay amaritoyang. Saan arumbang da jay nga aramidin Sardingan man day nga aramid mo to Nagalas. Apay, anyaman ang ti problema ba daw? Apay ngayon kay warwaragawag, nga adaw ti sinukugan ni Kwarag. Kay pudno mo, Tanya ko matibidin siya ngay. ti papanaw na dito'y lugar tayo. Advance mo unay day panunot mo. Awan lang dito'y lugar tayo, kasta kay dainting kay bagbaga. Kontrabida ka man ako nakaw. Ah. Dita ka man langaw. Ay, maritoyang. Baliwang mambasit ti aramid mo. Anya ka di tirumbang abaliwa, kapitan. Hindi mo dadalhin di Kwarog.
napan nagbakasyon ija syudad, iso di mo sang kaibaga nga adu ti sinikugan na ditay. Ah, kasta. Kaado mo nga minti masikog dito'y ihili tayo, Kapitan. Ewan na nga ada asawa da. Ni pa'y kwarog mo timbagam. Ay sige, Kapitan, sa nabalay, jakon ulitan pa'y. Ay rumbang lang. Tano di mo isardeng day nga ramen mo. Si kanto ti agbalin ang nakakaasay. Kat, nakasaritam ka din ni Marituyang. Ewan, nga marurudak. Hindi ka sarsaritak tagkat katawa ki din. Ay, una yan ti kasta. Talagang awan manaknakam da jay ako marem. Nagalas ti ramen na. Ay, jakman ammo iti dayjay ako marek. Ay, mapanak man kit di ijay tersena ni Marikwanag. Anyat aramidem ijay aya. Itulod ko laang daytoy order na asabon. Kanya aya asabon day ta. Pangpapudaw intay. Day ta tigat gatangan nyo. Isumot lang nga awan ti pagbaliwan nyo. Ay kontrabida kamot akanayon intay. Mala. Inkan. Tapno awan istorbo inton maturo ka. Adto yan jay order mo asabon, Maray. Ay, addan, Maray. Ay, excited aklaunay. Ay, addan ket ipasigurado kan ka. Effective da itoy. Uray kita wan nga rod, Maray. Makita nga rod dita rupam ket naglow ka adagaws. Wan Maray. Tapno blooming tamat uray baketan. Nako namon, Maray. Saan aga po tabaketan kat baybayan tan ti bagbagita. Nay, kaslapim mo daw ka, Maray. Kasta ka day, Maray. Apay, umapal ka. Sa anak nga umapal. Na, Talaga asim mabali ti kulay ti rupam. ay ka, nasaya at ano kasta, Maray? Sa bali at talaga ti adakwarog na anya. Pumudaw, ha? Anya akwaro ka sasawumaw. Kano adda nang ibaga kanyak. Adwa kayo kanaw. Pasikreto kayo kanong agsabsabat ijay hotel, ha? Ibag ka, asino tinang ibaga iti dayta. Ibaga am tagsasango tayo. Ay ko ay awan, basta. No maamuak asika ti agparparnoy iti istorya. Agsaga nakakanyak marituyan. Nay, masikog ka magaya, Merlay. Kat, anya kumangay na natoyang. Saanan anakaskas daaw dayta, gaputad damat asawa. Ay, katawa mo nga minimbaga ka, Merlay. Sa bali mga minday tangirasim na natuyang. Madamdama at daman gayam sasawin yun. Ay na, di kagsawi ti Merlay. Tawan mo timbaga ka sa balay. Siguraduin nyo lang ang nanatoyang. Tano siyak ti mapan nyo istoryaan. Di yo ammo ti kabailak ng aramidan. Ay, unay kanto yan. Ay! Saslad na kurkurang mo. Na, tapagsawan na kiden iti kasta si kabadong. Kasanaw, agkat katawa kalatamag tayo nga awan tikap gapuna. Ay nabadong, kunaktumo nga main. Adan turumwar nga ebidensya. Nga adaw tinasikugan ni Kwaraw. Anya ko matibidin siya ngay. Kita man ni Merlay, dakulan ti tiyan na. Di mo ibagaan ni Kwarog ti ama jisikog na. Kita damit ti asawa na. Anyat amo tayo ngay. No inlimlimod dakin ni Kwarog ti aramid da. Ay tuyang di ka agsasaoy ti awan kinapudno na. Maisag makalaang gapo iti daytangar aramidan. Ay na, agwarwarasan ti damag, anikwarog ti ama ti sikog ni Merlay. Ay, uray ti damag nga rod, nga ada ka no relasyon mi ka ni kwarog, adon ti makamaw. Ay, anyan ti kasta. Wan, 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 ti makamaw. Ay, anyan ti
May sala ang ti amok ang naggapuan day ta adamag. Ni Marituyang. Ay na, kasaom, Mare. Tanay, nadadaalan ti imahim dito lugar tayo. Huwag nga rod, Maray. Bakit asumayot kung kunada pa yan kanyak? Una yan. Sana bale, Mare. Gaputan nalinis mo ti konsensya. Nanatoyang, apay, inis istoryayo gayam ani kwarog ti amatoy sikog ko? Ha? Apay anagis istorya kayo? Kat awan mo't pamanagnak yo? Ay kwa, Merle, balasang ko. Tapno amuyo nanatoyang, ni tatabadong ti amatoy sikog ko. Anya, wan nanatoyang, kat pasensya kayo na, nuliniputan kayo. Ay ayatan mi kinitatabadong titunggal maysa. Iso akastoy, nagsikugak adi na oras. Ay san! Sana pudno dayta! Sana makaputot ni badungkaw gapo talakayan! Ay nanatoyang, makaputot. Makitkita nakngarod itan ama sikog. Ha! Agsagana kayo kanyak nupudno man dayta Merlay. Agsagana kayaw! Well, pasensya kayo nanatoyang. Saan mi ngamin analapdan tinagayat iti tunggal maysa? Ireklamok dabadong ken Merlay, Kapitan. Ay, apay maray. Kasanaw ket adagayam relasyon dadwa? Patpatsyip. Mamati ka mahit kayat ni Merlin ni Paribadong kenulak-lakayanin. Ay na, Kapitan! Kano ni Marley Amesmaw tinangibaga ni Badong ti amatisikog na? Ha! Ay, pagsasaritaan nyo na imbag na ita, kapabay no agwaras dito kabildatan. Ireklamok ni Nana Toyang nanakwanang. Apay, balasan ka. Kasano mga min, iwarwaras na anikwarog ti amatoy sikog ko. Dandani nagapa kami pa yan kinilakay ko gapo iti dayta. Ay na, nagalas at talaga ti aramid day jay abakot. Ha, alay, nasaya at ano, agreklamo ka. Tama panak mo't inton aldaw ti panagtutungtong. Tag sa uak man mal. Apay, anya kadimot ti inaramid na kada kayo nanakwanang. Kasanaw, sang kaibaga nang adda ka no relasyon may kanikwaraw. Kat, ilamlamang ko laang ka no ni kwaraw. Buisit ka ba taong manglilipot ka? Ha? Hanya ka diti pagkaskas ta. Ha? Adamot gayam relasyon nyo iti day ti amerlay, kat tidakas na masikog pa yan! Anya? Naatagkatawa ka pa ilang? Naragsak ka kaday? Taliniputan na? Ha? Ha? Ay, naggana sa inyo at naputot ko kin ni Merlay. Kaslak na nga bak iti luto, nukasta kuma, tuyang. Na, Apay, asino tinangibagay ti kastaking kaya? ni Marle Amismaw! Ay na, tuyang. Ang mga no imbaga na lang dayta ah. Gapo iti rurod na king ka. Iwarwaras munto mangamin anikwarog ti amatisikog na. Anya, nukasta, sana po na. Sana. Anya, sapay nagreklamo akpayon ijay barangay haul. Ay kat sigurado at si katimabainan na. Nagararamid ka lang iti pakaibabay na. Anya, Datay amin nandito yung barangay hall. Rugyan tayo ti agsasarita. Maritoyang. Anya kaditiga po na ngayon reklamo ni Merlay. ay awan gayam, Kapitan. Anya? Awan gayam, Kapitan. Unay batin. Nagreklamo ka sa ita. Awan gayam. Ay, sika ngay Merlay. Anya kaditi mo abaso mo ka ni Maritoyang. Kapitan. No pakabasulak man, ti panangibagak ani tatabadong ti amati sikog ko, ay kat pasensya kayon Marurudak lang amin. Gapo ta inwarwaras ni Nana Toyang, ani kwarog kano ti amati sikog ko. Iso adandani kami nagapaidikin nila kay ko. Nayunak ti imbaga ni Merlay, Kapitan. Uray siyak, nasakit tinakam ko kan ni Marituyang. Gapo ta inis istorya na matlaang nga da relasyon mi kanikwaraw
kat ilamlamang ko ni Kwarog. Ay kwa marikwa nang. Merlay balasang kau. Pakawanan da kumaa. Ikarik. Jakon ulitan ti inaramid kau. Ay, Wala na to yang. Napakawan kan. Basta diyo kuman ulitan ha. tapno mapakawan ka, ken tapno agnakam kan. Saggay saem akasarita dagiti umili iti kabildatan, taing ka ipalawag asaan apod no dagiti inwarwaras mo asayang gusag. Anya! Ala, ano sa marito yan? Idi pa nga ben, bagbagaan ka. Awan mat ngayon pulos denggem. Iso nga ita. Rugya mong ti ag house to house. Taing ka agpalawag. Kadagiti nang itis-tismisam iti saan apod no adamag. Ay na! Ay, apakawanan na ka din, amare kwanang. Ay, jak ka ba alam di makisarita iti amin na residente di tao. Ang mga nuabuti na ti manuabulan. Ay ano sa mun marituyang. In-enjoyem ta inin-enjoy mo matinang ichis-chismes kada kamay. Ay na tuyang. Saan ngamin analaka ti agar aramid iti istorya? Ngamin, mabalin asikamot laang tinakababain iti udi na. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.